čas za sve nas, malo smijeha na glas, kad su Tom i Jerry tu. Uz dvojac taj, dobro znaj, nikad šalama kraj, sad su Tom i Jerry tu. Predstavljamo vam svjetski slavnog mačka Toma i veličanstvenog miša Jerrya. Mači brk, miši trk, zbrka lom, vrisak grom, a ni traga nema zlu. Uz dvojac taj, dobro znaj, nikad šalama kraj, sad su Tom i Jerry tu. Dobro, idemo sada brzo da vas vidim. Ovo vam je prvi radni dan, ali to ne znači da možete zabušavati. Hoću da ovaj sef dostavite u onu kuću, na onom brijegu. I pazite da se sefu ništa ne dogodi. Dobro, na posao. Diži jedro punom parom. Da se malo našalim. Odok sad na ručak i upamtite, ako išta uprskate, gotovi ste!
Pošta! Dame i gospodo, večeras prisustvujemo velikom finalu. Staze su spremne, a brojni ljubitelji sporta napeto iščekuju finaliste Toma i Jerrya. Evo ih! Tomov nastup na ovom turniru bio je izrazito uvjerljiv. Nema sumnje da će tako biti i večeras. Jerry je s druge strane bio nešto slabiji, ali nije posustao i uspio je doći do finala. Veliko finale može početi, a Jerry će igrati prvi. Tom je sad pod pritiskom jer je Jerry oborio sve čunjeve u prvom bacanju. Tom je slika i prilika koncentracije dok se priprema za bacanje. Kakva nesreća! Gotovo je nemoguće srušiti čunjeve u ovoj poziciji. Tom je uzeo drugu kuglu za ovo teško bacanje. Kakav spektakularan udarac! Tom je uspio oboriti čunjeve i sačuvati bodove. Jerry se priprema za bacanje. Traži kuglu. Kakvo sportsko ponašanje! Svaka čast Tomu! Dao je Jerryu svoju kuglu. Jerry je spreman i baca. Au, Jerry večeras sjajno ide. Ponovno je srušio sve u prvom bacanju. Oštra je konkurencija Tomu. Tom se međutim ne da smesti. Jerry čeka da se čunjevi postave.
oborio sve u prvom bacanju. Tom je ponovno pod pritiskom. Sada mora srušiti sve čunjeve u prvom bacanju kako bi ostao u igri. Kakva nesreća! Čini se da će Tomova kugla izletiti sa staze. Sjajno bacanje! Tom ne propušta priliku pokazati da je veliki sportaš i briše stazu prije Jerryjeva bacanja. Čak ćemo obrisati kuglu. Tomu predaje kuglu i Jerry baca. Kakva nesreća za Jerryja, propustio je bacanje. Sada mora oboriti sve čunjeve da bi nadoknadio razliku u bodovima. Sjajno! Izvrstan udarac, uspio je! Tom je uzeo kuglu i samouvjereno se približava stazi. O, majstorsko bacanje! Ovo je posljednje Jerryjevo bacanje. Uspije li srušiti sve čunjeve, pobjednik je ovoga finala. Uspio je! Čestitke pobjedniku! Evo i tvog trofeja, Jerry. Zaslužio si ga.